Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan luz. Iti Santa Maria Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasarita aken ayat. Ajak tupulos malipatan. Buwan na papagayam. Hintay denggan ti pakasaritaan ni Luz. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, mangan kayo lahat tananang. Adto'y pa'y tisidaan. Oh. Agkakaimas ti si daan, anak ko. Kaslawan ganas ko. Ni, abay nanang. Adda ka di sakit yun. Awan mo't kit day. Kuma, naragsak ti mga no ada kadwata nga apok. Ah, ala ni nanang. Apo adagos, katawan pa'y mat-asawa. Ay, puwera angaw, los. Bakit akon? Kayat ko asakbay amatayak. Makitakpay ti apok. Ay nananang, mabayag kayo pa'y amatay. Kan saan dak kumamat nga i-pressure iti day tabanag? Saan mat analak ka? Ay, saan ka nga umubing, los? 38 ti taon mo. Panunutam kumama ti agasawan. At damat na talga na trabaho. Saan mat analak ka day taabanag, nanang? Managson niya, nagpintas mo tanday ta washing machine niyo? Ginatang man ni Los. Tapno saan kami amarikatan ngaglaba. Ang adamat tay si good a washing machine niyo. Ay naperdin day jay, Pilar. Ay na, nagpintas a talaga dahi ta. Nagdakkel a washing machine. Sakat kompleto pa'y. Day tamo ti pagyamanak, Pilar. Igatangan nak ni Los kadagiti makatulong kanyak. Ay, malagip ko gayam, manang Sonya. Apay no ipaaram mo ni Luz kan ni Ruben. Sino a Ruben? Kay ngay kaaruba mi abaak. Wan amokon. Wan, mabalin mo't, Pilar. Nanang, auntie, nangugkuti saritaan nyo. Kwa, Luz. Saritaan mila ang bag. Adakan ka, ano kayat mo? Suggestion ko laang sa anak ang makibibiyang iti love life mo? Naimbag arabihim, Luz. Kastamat, Ruben. Apay, anyat gagaram. Umay ka kumapasyaran. Ada trabaho kinton madamdama. Pasensya ka na, no madisturbo ka. Home base nga min ti trabaho manipod nag-pandemic. Kat nairanamat apang rabi iti duty. Pasensya ka na, no nadisturbo ka. Umayak to, no awan trabaho. Uray saan? Anda ka di bagbagam, Luz. Ay, awan. O sige, tani, dandanin mangrugi ti trabaho. Sige nga rod, mapanak pa'y. Naimbag manan arabiin. Adda ka di gagaram, Benny. Adaman damakak manang. Nupunot ti mangmangag ko. Ganya kasinsein. Agar aram samat ni Robin abaak ka ni Los. Ay, kasla saan mo't akayat ni Los? Anya? Palpaliiwag. Kat saan mo't nga agbayag ni Ruben no umay dito'y balay? Ay, saan ko man ngagpilpili ni Los? Ang mga numabakatan abalasang. Iso mati kanayon ko nga ibagakan kwa na, kasinsay. Baro ni Ruben. Awan sabit. Awan puto na. Anya pa iti saan nakayat. Ay, kasaritam man, Benny. Tabarang si Kati Denggan jay kaanakam. Ay nananang, uncle, saan aga po talim mabasa kun iti kalendaryo kat kumpurmila ditan alalaki ti pilyak. Sa anak mo't adesperada kat. Ay, adda kagayam bita si Teg. Wan nanang. Si Kati pampanunutan may kaanakan. Isu ama ki asawa kan. Denggan na kami kuma.
Pasensya kan, Barok. Ngam awan ni Los, napan ijay ilay. Kasta ka din, nana. Urayo ko na. Mala, no makauray ka, nasaya at mat. Pasensya kayo na, nana. Mayak iti alas 3. Awan anyaman na, Ruben. Ta saan kamot ang makapasyar iti rabe? Tadamat duty ti anak ko akas call center agent. Huwan nga rod, nana. Dahil tapay ti pagbainak iti anak yo. Ngamin, napintas ti trabaho na. Idinto ta siya ka. May saakla nga manalon. Saan mo kumaatagibas sitan ti trabaho mo? No awan man nalon, awan mat isa ang tayo abagas. At damat gayang bisita yun, nanang. Bisita, Los. Itay nakapay nga urayan. Naimbag amalam mo, Los. Kunak no saan ka na sumangpet. No amukla ko mga adda ka. Sana kumapay ang nagaw-awid. Ay, saan akasta anak ko? Saan mo kumamot nga angawon ni Ruben? Okay lang, nana. Sa anak mat nga arsagid. Ni Albert di amaw-awag ah. Diya ka mo, ngam nalag-an tirik na kankwana. Hello, Albert. Hi, Luz. Thank you for answering my call. I'm pleased to hear your voice again. Why you called again, Albert? Just want to hear your beautiful voice. I have a beautiful voice, but I'm not beautiful physically. No. Don't say that. All is beautiful in unique way. I have given you my picture already. I'm not slim, but with chubby face. For me, you're so beautiful in my eyes. But your feeling might change when you see me personally. I'm fat. I know you will be discouraged. No, my lady. I'm not like that. I'm not. Oh, really? Asino mo da di foreigner ang kanayon mo akasarsarita iti silpon ba? Ah, ni Albert Dayjay nanang. Gayam ko from Dubai. Ay, saan ka ko mga agbidot? Ala ni nanang. Friends kami lang ang mat. Ken may sa hap Arabo laang mat tani mother nakit from US. Ay, uray pa hay. Sa bali ti kultura dagita a foreigner kada tayo a Pilipino. May mayat matla ang tipada tayo a Pilipino. Ni Ruben a kalugaran tayo. Am-amo tayo amin ti kababalin. Kan puon na. Ngam nanang, awan matirik na kankwana. Amirisa man nasaya at los. Nasaysaya at antay tao nga am-ammom. Ngam ti puriner at di mo pulos ammo ti kinatao na. Anya, adda po rin nagayim ni Los. Wan kasinsain. Ha? Ba nag-adyak kayat? Nay, apay adi mo kayat ti po rin nga agbalin ang manugang. Ay, saan kasinsain? Kayat kon ni Ruben, tammo tayo ti ugali na. Kan kinatao na. Husto ka. No dagiti daddo madita. Kat kayat da. Ay, saan kanyak? Ay narigat ti basta agtalaklatan. Una, saan nga amin kat napintas ti gasat day ti poriner? Ang damot na kita'y daksang gasat. Ay, wan kasinsain. Isuan ni Ruben ti kayat ko ang makatuluyan ti anak ko. Ay nananang, Uncle Benny, dengdenggak ti saritaan nyo. Ngam di ngarod kayat ni Ruben. Iso nga isardeng nyo daitan. Gaputan na bakit anak abalasang? Mangpido taklatan iti tao ajak magustuhan? Ay na, anak. Masursurong matlaang ni Ruben nga ayatan. Nga may nasingput mat abaraw. Ay na. Nagimas matoy kapiyo, balasang ko. Day tati kapit, ante, barako.
Nagimas talaga daytoy kape Ala, agkape kayo latanti. Pangururayan nyo kin ni Nanang. Napanbiit ije palingke. Wen Ay, wen gayam. Damag ko nga da kano agar-aram kan ka a foreigner. Ala niyanti. Nakadamagan nyo mo't nga iti dayta. Basta naamuhak. Ang amom balasang ko. May mayat talaga ti foreigner. Tapno makapasyar ka iti sa bali a pagilyan. Ay saan akas kan ni Ruben akalugaran tayo? Di ka pa'y makaadayo. Naimbag pa'y kada kayo, anti. Takasta ti panunot yo. Ngam ni Nanang. Di na kayat. Saan apan nakibiyang? Ang sikat ti agpilay. Tasi kamot ti masaknan. Ay na. Day taman ti kay kayat ko kada kayo, anti. Uray kanayon kayo nga umay dito'y balay nga agkape kan agmerienda. Tanasaya at dagiti bagbagayo. Kan, da kayo ti makaawat kanya. Nasaya at may kaita arabi. Kayat kamat akasarita, Ruben. Naibaga ngamin ni nanang mo, a day off mo ita. Ay, ninanang at talaga. Sapay kumaa, tasaan ka mauma kanyak, no pasyaran ka. Day tamat ti kayat ko nga ibagaken ka, Ruben. Anya da ita? Day to'y kumanti maudi apa ng pasyar mo kanya. Ngam, apay. Makadisturbo ka dilaunay kan ka? Saan mat? Ket di, jak kayat amang namnama ka. Nakasagana nga aguray. Jak kayat amasayang ti panawan mo. Agbiro ka langan iti sabali nga ayatem. Saan ka din nga agbaliw day tapang ngadang mo? Lading nita ka, Ruben. Kayat ko tagbalin anapudnukan ka. Iso nga itatanasa pa pa'y. Ibagakon ti pudno. Nasakit, Los. Ngam no agbaliw ti panunot mo. Ibagamlaang. Nagchat ni Albert. Umay kano dito'y Pilipinas inton umayabulan. Nay, naragsak kan samot amang basbasa dit a silpon mo. Da kayo magayam nanang. Kunak no napan kayo naturugan. Saan nagpaya makaturog iti naamuak? Anya day tananang. Ay, binasted mo matgaya mo ni Ruben. Nagipulong kada kayo. Saan mo't kiday? Ni Uncle mo bay na itinang ibaga. Tanasabat na kano ni Ruben, anabartag. Ay, kastagayam. Pasensyan Tadyak mo't mabalin apilitan tiriknak nanang. Ta sino ti kayat mo? Di foreigner akanayon mo akasarita iti silpon mo. Ay, kwa nanang. Anya ako Lawag man. Iti mabiit. Umay dito'y Pilipinas ni Albert. Anya? Na. Anya day ta package? Asino tinagpawit? Ay, tay foreigner agayam ni Los. Unangkel. Kahit nalukatan yawn. Ay, saan pa'y Ay, saan naka-entrisadaw? Ha? Ay unay kan kasinsin. Package day tan. Si kansa mo ti magagaran di ta a package kasinsen. Ay. Ay, kayat ko Ay, apay adiyo pa'y lalukatan. Ay, Lukatan minto kano inton sumangpet ni Albert, Uncle. Kastagayam. Ay, kayat mo asawan. Umay dito'y Pilipinas dahi di aporinar. Unangkel. Sumangpet iti mabiit ni Albert. Kat di kayagdanag. Adda amin para kada kayo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. How's my place, Albert? Oh, it's very nice. Peaceful and a lot of trees. I love it. But our place is very remote. Oh, never mind. The most important thing is I was able to prove that I can visit you any point of the world. I never expected that you will visit me here in the Philippines.
I told you so, and I mean it. I want to marry you as soon as possible. What? Why you're so in hurry? We're not getting younger anymore. But don't worry. I'll go back first to my country before I'll come back for our wedding. Okay. If that's your plan, then I agree. For I had proven your faithfulness already. Ay na, nagpintas matan dito'y beach anapanan tayo. Ay katuwan Manong Benny. Ay nagasat launay ni Los. Tada po riner a boyfriend na. Ay na, Los. Adda nagsaya atan ti panagbakit mo abalasang. Tanasaya at to ti masakbayam. Wenanti, Uray siya, nagasa takmet. Makitam da ito'y baro sapatos ko. Kinamin nasuot ko. Regalo na da ito'y. Isumot lagayam ang naglawa ti isem mo Manong Benny. Aguray ka. Apay ngay adi ka matagtagare manang sunya. Ay saan ka kadian naragsak? Paisaw, saan ka kanian naragsak? Nagadumot ti regalo ni Albert ken ka. Ay, agdang-dangag aklaang iti saritaan niya. Ay, manang sunya, ag-move on kan. Ay, nagasat kit di ni Los. Ay, puno da ita. Nagasat ni Laos. Ken uray da tayo, nairaman. Ay, awan maibagak. Ay, wunan. ala, intay kat manganan. Nakasaganan ti makan. Ay katuna, kaanakan. Before I will go back to my country, I will give you a little amount. Manungay, Albert. Ay na, agagatal na kitidakulap ka. What did you say, Uncle? Kwa. I said, you're so kind and good. He said, you don't need to give them money. No, it's just a small amount, honey. Oh, Uncle, here's your 10,000 pesos. And 10,000 also for you, Mother. Ay, thank you so much, Albert. Ay, thank you. Ay, kastamat ti manugang. Sana naimot. Thank you also, Albert. Ay, diyak kumakayat nga awat, ang takababain. Ay, manang, no saan mo akayat? Itin mo kanyakaon. Awan, babain ko kay. Anya? What did you say? Ay, Nothing, Albert. They were just thankful to your gifts. They were so happy. I'm so happy too. If I saw them happy with my little gift for them. Thank you so much, honey. Kalpasan ti 5 bulan, nagsublimanen ni Albert dito'y Pilipinas. Tinungpal na ti Karina kanyak nga ikalay sanak. Kat saan ka nagbidot iti pangadeng ko, Mr. Lonely. Ti panang pilik kan kwa gapo ta tinrato na kas reyna, nulabsan ti agsarita. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Luz. Agyaman pagayam Luz, iti daytoy apakasaritaam, ket kablaawan ka. Tauray makuna anaudi ti idadateng ni ayat ken ka. Ngem perfect timing amakuna. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy tiragsakyo. Bueno papagayam, inka nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan, nga impatulod ti pagayam nagpailinged itinagan a Luz, iti Santa Maria, Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masedman, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540,
ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbyag ita kat naggapo, iti pagayam nagpailinged itinaga na amabi, asaanan nga inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jack ni namnama amaaramid kanyak ti inak ti kastoy. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mabi, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay anak ka adumanan awara dito balay, ha, Mabi? Saan ka di ak kinunak nga agipak ni ka? Ha? Anay ko, nanang, tilamayag ko, nagsakit. Anya pinararamid mo, ha? Nagipak ni Akmat, ngam ni ading ko. Inwara naman ang tinakabaks nga ayam na. Si Kamot Benny, di ka la maumumang agay ay ayam. Saan ka di nga imbagak? Ano agay ayam ka? Ipaknim numalpas ka? Ha? Anay ko, nanang. Bautan ni ading ko, nanang. Syaklatan di bautan nyo. Tasana ka nagipak ni. Ipak ni kung dagitoy, nanang. Sorry, saan to na maulit? Gusto na ading saan ka nagsangit? Mapanak manan agisursur ka dagiti lakok, Mabi. Agdalos ka diti balay. Kan labaam dagiti baduyo ka ni ading mo. Sakton ti mangilaba iti kawas mi ka ni angkel mo. Tasan mo akabailan nga ilaba amin. Nadagsan dagiti kawas mi. Uwan, nanang. Nagluto akon iti sidaan nyo ka ni ading mo. Kinalubak, aday di kusina. Mangan kayon tulatan. Uwan, nanang. Naimbag abigat mo, neneng. Naimbag bigat yumat, nana. Siyak gayam ni nanam Tina. Asika, anya tinagan mo? Mabi, nana. Ay, maboring ak ngamin dita balay. Nakita ka nga aglablaba, iso nga imasidagak. Takayat ko ti makisarsarita kan ka. Ay, kasta ka di, nana. Agda magaklaan ko ma. Nanang mo ka di kanayon amang baot kan ka? Uwan, nana. Agkabsat kayo nga rot iti makitkitak nga ubing alalaki. Uwan, nana. Ngam, sabali ti tatang ko. Kasta ka di? Apay anaranggas ti inam. Iti mano nga aldaw a panagbakasyon ko diti balay ti amigak. Kanayon ko amang bangag ti panagungungad ti inam. Kanayon na kayo akabkabilan. Jack amo, nana. Ngam, kanayon anapudot ti ulo na. Tunggal agawid anabannog. Ngam ti tatang di kabsat mo, naungat ka di man? Saan, nana? Ni nanang laang mat tinaungat. Kasta ka di? Amom. Nasingpet ka nga ubing, kan nagagot ka pa'y. Ala, ilipas mon ti lablabaam. Agsubli akto inton madamdama. Taumay kayo ikan iti sidaan nyo kani ading mo. Apay nga ta akasasaon ni nanang ti babae akaroba mi. Hala, amangan no nagipulong ka ni Nana Tina, anakin nistoryakan ko na. Amangan no nakaarabid akmanan iti basol. Ay na, agnerbyosa klakat nga rod. Amangan no bautan nakmanan ni nanang. Nanang, apay nga ikarkargayo dagiti kawas ko iti bag. Gapo ta sumurot kan kaninanam atina. Ha? Apay mat? Imbagkan kwa na, tanasaya at tibiyag mo iti sidong na. Awan anak dayjay, si kanti agbalin nga anak na. Sumurot ka kankwanan, tagawidan ijay lugar da itangal daw. Diyak kayat, nanang. Kasano ni ading ko? Asino nga timang bantay kankwana? Diyak kayat apanawan ni ading ko. Saan man anatang kan ti ulom? Saan amang mangted iti suporta ti amam?
Mabain akon ka ni uncle mo, nga iso ti mang suporta kada tayo. Saan ka pa yan anakastrak iti pagadalan ita atawan? Tapirmi mo't arigat tayo. Okay lang, matkanyak, nanang. Okay laang kan ka, ngam saan kanyak. Iso asaan kan nga agkadkad. Ala, agsukat kan, ta sumurot kan kanimanang tina. Huston, Mabi. Saan ka nagsangit? Amo, saan ang anaranggas? Kabaulan ka pa'y apagadalan. Urean niya akurso ti kayat mong alangan. Kasano kami ka ni ading ko, nana? Saan kami ka din nagkita? Manipod ita, Mami, ti kayat ko ayawag mo kanyak. Siya kun ti agbalin a pamilyam. Saan na balay, tagbalin matanasingbad kan ka. Asino ka ni ti kadwata ngagna di balayo, nana? Mami, kunang. Mami? Kasta, ni Dadim R ti kadwata. Nasingpat na jay. Kadwata yo ti katulong mi. Kasta ka di? Awan ka di ti anak yo? Awan, iso nga ingala ka, takayat ko asikat ti agbalin nga anak mi ka ni Art. Anyamat ta ni nana? Imanugot latan nga alaan na? Marigatan ti inap ka na kayo. Saan mo't gayam nga stable ti trabaho ti asawa niya? Uray pay, mami. Naglakakan ko na ti panang ipadawat na kanyak. Ada ka doang mga ubing, honey? Iso ni Mabi, honey, ti agbalin nga anak ta. Mabi, agmano ka ni Dadim Art? When, mami? Agmano daddy? Kasya na ka ti Diyos, anak. Amok amabisin kan, Mabi. Agida sarak laang tamangan tayon, ha? Tulungan kayon, mami. Saanan? Agis istorya kayon ka ni Dadim. Itatanalpas tayon anangan, kaya't ko nga ipakita kan ka ti kwartom. Impadalos kon ka ni Adonis, sakpay ang nagbiyahe ta. Sino ni Adonis, mami? Ti bakla akatulong mi. Saan ka amatanagan, tanasingpot day jay abakla. Ala, umay ka, mapanta iti seled mo. Dito'y abanda ti seled mo. Oh, magustom ka di matlaan? Nagpintas matan, mami. Naglawa pay. Iti TV lang tinakakita iti kastoy kapintas a kwarto. Ita, agbalinan a kwartom dahitoy. Agmay may saak ditoy, mami. Wan, apay, mabuteng kang agmay-maysa? Saan mo't kitni, mami? Nagpintas ti biyag ko ditoy. Agkakaimas dagiti makan. Nagpipintas dagiti gamit ko. Talaga nga agbibiyagak abak nang. Jak malipatan ni ading ko. Mailiwak unayan kan kwa na. Numabalin la ko maamakan namat dagiti makmakan ko ita. Anya nga tano kasaok ni mami. Ibagak nga agpasyar kami ijayan ni ading ko. Umanugot nga ta? Padasak man nga ibagain ton bigat? Saan ka di nga imbagak alipato mon ti maipapan iti pamilyam? Da kami ti pamilyam ita, Mabi. Kurang ka di pa'y dagiti ipapaay ko kan ka. Apay asa pulong pa'y laang ti sigo da pamilyam. Mailiwak lang amin ka ni ading ko, mami. Ngam no saan amabalin? Saan kumot nga ipilit? Tapno ibagakan ka. Nang tudak iti dakkal agatad iti inam. Kat sika ti kasukat na. Iso alipatam idan. Ta saan ka anapatag kadakwada. Da kami ka ni Dadim ti mangipatpatagkan ka. Iso asorsorwan na kami mat nga ipatag. Saan nakapasakitan.
Babaan iti panangipakitam an napatpatiglat tatiin mo na a pamilyam. Sorry, Mami. Ipapaay ko ti amin kan ka. Iti kasta. Awanan ti sapulam iti denak, Mabi. Manong Adonis, nabayag ka ka din dito eh. Wen, manuatawan ko maten dito'y Nasingpat ka din ni Mami. Ay na, apay akas na ti damdamagam. Manuatawan mo dito'y. Di mo pa ilaam mo anasingpet, wano saan ni mamim? Nagungat ngamin. E di imbagak apasyar ko man ni ading ko. Iso nga, kasla mabutengak meten kan kuana. Ay sus, saan ka ngagbuteng? Ipakitam kiti ti panagayat mo kadakwada. Amang ano agselselos laing dayjay. Siyempre, ti kayat na, iso laing ti ayan ti atensyon mo. Kasta ka di, Manong? Nasingpet ni madam. Itala nga nakita ka naragsak. Itataadakan iti biyagda nga agasawa. Congratulations, iha. Saan na kami apinaay kini mamim? Sika ti first honor iti classroom yo. Nalaing ka talaga. Imala ka kanyak. Anya nga imalakan ka nga ibagbagam. Siyak ti imalaan na. Ala, duatan nga imalaan na. Tapno awanen ti riri. Ang siyak ti mangisabit iti medalyana, inton madanon ti recognition dayda. Anya? Apay manan asika? Wen tas ikan tumat inton sumaruno. Ay saan? Siyak ita. Sika inton sumaruno. Tapnaawan ti Riri, Mami, Daddy. Agbinunot kayo langan ka ni Daddy no asino ti umun amang isabit iti medal ko. Anya? O sige, kayat ko dayta. Ay na, nagbita talaga ti Aldaw, Mabi. Kaano lang idi simmangbay ka ditoy? Ngamita, aggraduar kan. Wen nga rod, Manong. Maragsakan mananda Mami kan Daddy. Tasyak ti valedictorian. Ay, ang mga no agin nagaw damanen, no asino ti mangisabit iti medal mo. Ni Daddy ti akin batang amang yukor iti medal ko ita. Ngam ko na ni Mami. Iso ti mangimarcha kanya. Ay, nagswerte ka kadakwada, Mabi. Nadaan ka itinasingpat amami kan daddy. Kunang amin ni madam, naungat ka no ti inam, kanayon nakakano akabilan. Impalagip mo manan ida, Manong Adonis. Ah? Amom, kayat ko launay ang makita ni ading ko. Saan kayat ni Mami? Sorry impalagip ko mata. Ita taumatan iti graduation mo iti high school. Anya ti kurso akayat mong alahan iti kolehyo. Mami, Mhm. kayat ko tagbalin amay sa doktor. Ha? Wow! Kayat ko day ta a kurso iha. Oh, apay mo't aday ta tinapilim. Para kada kayo ka ni Daddy, Mami. Kayat ko, syakto ti mga iwan kada kayo ka ni Daddy. Kayat ko ti agsubad iti amin a kinasaya at yo kanya. Ay na, makasangit akmatan iti day ta nga ibagbagam. Itapay laang. Kayat ko ti agyaman kan ka. Gapokan ka. Nariknak no kasano ti agbalin, amay nga ina. Igaad ko ti agadal. Inton makalpasak iti kursok. Biro kak dananang kan ading ko. Kayat ko ang makita ida. Ang malagip dakpay nga ta. Wenno nalipatan dakon. Saan daan na pukaw dito pusok. Nga oray napintas ti biyag ko ita. Saan ko latan nga ibagbagakan ni Mami? Ti panang birok kunto kadakwada. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.
Benny? Sika ka din dayta, ading ko. Ha? Manang Mabi? Siga ka ding agpaiso. Ading ko. Imbag ta saan kayo apim mampanaw dito eh. Nalaklaka ti panang biro ko kada kayo. Saan akayat ni Nanang apumanaw kami dito, Manang? Mangnamnama mutlaang, ngagpakita ka kada kami. Kumusta kayon? Sa dinuti ayan ni Nanang. Aday ti silid, Manang. Kat masakit ni Nanang. Anya, kayat ko ang makita ni Nanang. Sika ka din agpaiso, Mabi. Wen Nanang. Kitaam lang agpaisoan niya. Madlaw amayat ti sasaadam iti biyag kita. No saan ko nga inaramid kan katikas jay. Siguro, agpapada tayo nga agrigrigat ita. Iso adin ako makagura. No impadawat kay di. Aklo na ka nasakit tinakam ko kada kayo. Iti pa nang ipadawat yung kanyak, Nanang. Ngam pagyamyamanak, tanasingpat dagiti nangampon kanyak. Impa ay daamin akasapulak. Pinagadaldak. Kadita, may sa akwan a doktor. Kablaawan kay ti balikim, Mabi. Ita, nakasagana akong amatay. Tanakita ka. Saan, Nanang? Adda akon. Tulungan kayo tapno agimbag kayo. Sa dino tinagkapwam. Iti trabaho, Mami. Apay ka di. Saan kan nga agulbod? Ibagam ti agpaiso. Tada nakakita kan ka. Sorry, Mami. Saan da ko makagura? Utang ko kada kayo amin nga adda kanyak ita. Kadyak kayat ang makaaramid iti pagsakitan tinakam yo. Iso adyak imbaga kada kayo. Sapay ko ma, tamaawatan dak. Sorry, mat iha. Ngam linaw-lawagan ti amigak ti panunot ko. Amok ang masakit ti inam. Amok akasapulan na ka. Okay lang kanya katulungam di pudpudno nga inam. Ngam akari ka. Saan na kami aliplipatan ka ni dadim? Agyaman ak, Mami. Tasaan kayo ang makaungat kanyak? Ikarik kada kayo. Asaan kayo ang malipatan ka ni Daddy? Siyak ti mga iwan kada kayo. Ikarik dayta, Mami. Pinalubusan nak ni Mami at tulungak dananang Mr. Lonely. Pinagtuloy ko ti kabsat ko iti kursuna, ket ita nakalpasen. Tuy pagayam mo, Mabi. Mabi, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasingpet ka nga anak, kan kabsat. Iso an nasaya at ti kasasaad mo. Ket kanitumetten, tapno subadam, dagiti nang padakkel, ken nang paadal ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Mabi, adi nan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinaga na Maki at taga Sinait Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gaputa nagkasar kami iti asawak, kunak no awanen ti mamagsina kada kami, ngem nagkamaliat.
Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maki. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagkari ka kanyak nga ikatam ti panaginom mo. Iso nga imanugutak ang makikasarkan ka. Ngam saan mat gayam, takas la nakarkaro pa'y ti panaginom mo itan. Kunak no nalakalay nga ikaten. Ang nariyat gayam. Bakit? Inalilaw nak. Sa anak lakuman anak asawa kan ka. Gaputa saan kamot ang nagtungpal ititulagan ta. Awanan ti maramidam bakit? Tanong basti ka sartan. Ananusan na ka di. Tinapatag at saan ka matakam kabilan. Kan nagagaytak mo't nagtrabaho Ay, jakamukan ka. Ha? Sa anak lakuman anak asawa kan ka. No napatpatagmat laang ti arak kan ka. Imbag man ta makaarado kalatta nga oray permiti bartak mo idirabe ay makay. Ay, siyempre matatatang. Jak matlat na maliwayan ti agtrabaho. Oray bartak da tao. Wala. Ang mamanga no maumakan ka ti asawam. Agasim nga ita rin nabi nga agbartek ka. Awan maaramida ni Lilian tatang. Tanagkasar kamin. Kahit nga po ta nagkasar kayawn, aramidam mo ti kay kayat mau. Oray tatang. Tanasing petak nga asawa. Sige tatang. Tay tuloy konti agarado. Tulungan dak ngamin Nalpas ka na nagarado, pare. Wen pare. Ay, kat, inta ginuman Una. Amumet apangikat iti bannog ko ti arak. Iso atong galawisan nak. Di kanto mapagkadkadan. Kasi ti sigod pare. Kukwak ti arak. Tas ikamot ti pulutan. Sige, dumagas tayo ti balay, pare. Kaya't ko ti agpulutan iti native manok. Ado, kat titarakan ko. Uy, ayos pare. Mapantang arudan. Inayadon talang ti agtiliw iti manok, pare. Amangan no mabulabog da. Makadlaw ni bakit. Amangan dun di nakton palubusan nga ginom. Ay sus. Narigat ti agtiliw iti manok. Asaan nga agyak? Basta, inayadon ta, pare. Dahil tati upaan na rukmag, pare. Kamagamon. Darasan, pare. Tumaraytan. Amangan no makita na tani bakit. Ay na pare, madamaman ti inom yun. Agparikutuman kan ni Mari Lilian. Shhh! Tagtagari ka di, Mari. Ano kahit mo, di tumagay ka man. Ay, saanan pare. Saanak nga umininom iti arak. Ay kat, ita ka nga uminom Saan ka nagbabawi no ramanam tiarak? Ay so, sagawid kakit din pare. Outside ako lambo kan tumanon. Ayos lang, Mari. Ang problema, uray mampay outside di kulambo Anya? Bakit? Adakan bartak. Day talatan ti paglaingam. Day ta panagbartak mo. Awan panagawid mo asaan ka anabartak. Ti arakan ti asawam. Imbag to yung bartak wata, may katintun bigat. Sika kay bakit? May katmat nga tayong tun bigat, ti panagsirsermon mo Saan? Iti ka ano man, saan ang maikat ti panagsermon ko kan ka? No saan mo nga ikatan ti panagin inom mo? Niya, kito yung asawa ko na ya. Paunaginak pa ya, sa nagsirmonan. Ala, umunag ka. Kat makaamukan nga agaw iti kanam dita. Saan kan nga igawan iti kanam? O di nakigawan. Di sana kumita naman. Mangan ka, tapno saan laeng nga arak ti kargatatyan mo? Ay, saan mo da puro arak ti kargati dyan ka? Adamot karga na karnit manok. Bakit? Makaamu ka dita. Maturog kan dita sofa. Saan ka akayat akaabay ta agat arak ka? O di saan no saan? Ang problema bakit? Ayad nga rudan, dito yung soba. Makay, amom ka di ti agwarwaras adamag ita? Anya man na nadamag ti agwarwaras, nanang. Di kayo wanay makichistismis kadag iti karuba. Tama di ti kasta. Na
Siyak paikit den ti kaslaad da mading aramid na. Idin to ta si ka ti agdadata nga adda maday nga aramid na. Anya kumamot ti mading aramid ko ngay nanang. Day ta kinaartek mo Minalam nga agbartek ka. Awan panawon mo iti asawam. Anya nga awan ti panawan mat nga bagbagayo mat. Kat agpay sumat. Day ta ti agwarwaras adamag ita. Awan panawon mo iti asawam. Iso nga adda kanu sa bali akasabsabat na. Oho, asino mat asalawasaw ti nang ibaga iti dayta? Saan amaramid ti asawak dayta? Kasanaw, nakasigurado ka? Nagkasar kami nga roden. Alangan mata makisinarak pa ilang mat iti sabali. Adda nga rod nakakita. Uhu, sa ulang dagiti chismusa dayta. Ay, no syakti si ka, anak ko. Sarde nga kunti inom, tabantayak ti asawak. Anya aga po. Patulak kit din ti bagbaga dagita chismusa. Ken sardengan nyo man ngamin ti makichismismis nanang. May sa kayo mata chismusa. Anya? Nadamag mo ka din ti bagbaga ni nanang at chismis dito'y ayan tayo. Anyo at chismis, pare. Ada kano kasin sinarak ni bakit ko pare? Diyak pa'y mo't nadamag, pare. Ay sos, madidaytan Nasken asiputam ni bakit mo, pare. Kaya't mo asawan, mamati ka mat. Kaya't mo asawan, saan ka mamatay? Saan? Aramid lang dagiti chismusa na ita. Nasaysaya at tiag sigurado, pare. Siputam ni bakit mo. Kalukuan. Daklakit kaya ti agsisiim dita. Ang ginumaklangan nasaysayaat pa'y. Hanggang, pare. Kasano no agpaiso ti chismes. Kasano ngay mait, no saan nga agpaiso, pare? Rabiin, nga malabsan kayo payla ang agin inom. Apay, saan mo paylaan na damag ti chismis may papan ka ni bakit mo? May saka mo damamat pati chichismis, mare. Ay sus pare, awan asok no awan poor. Agalibta kakit day, sakbay amala daw ti amin. Nalibta ka mata ka na yun, mare. Ang mga ni pare ti saan nga nalibta ka? Ala, sikat mo pare, no saan ka mamati iti pagbaga. Awan to ti pagpabasulam. Awan to ti pabasulak, mare. Tawa na rami di bakit ko. Ala nga rod pare, labsan kayo pa'y nga agiinom. Tanay, agawid akong, rabiin. Talaga nga awanin planom amang isardeng iti panaginom mo? Awanan, bakit? Kitsa pala ko matamawatan na. Agkapsutak, no sa anak nga uminom. No siyak ngay nga ta ti mapukaw. Agkapsot kamat nga ta. Ni bakit na ya? Kasano ko mamapukaw ka kaya? Ala, agawaam lang ti kasta nga aramid mo, Maki. Anya ngay nga rod, no day ta ti pagragsakam. Agyaman nak, bakit tamawatan nak? Di taman ti kayat ko ganun ka. Di saan nakasirsermonan. Kan palubusan naklatang aginom. Aywan, Maki. Gaputan na uma akon amang bagbagakan ka. Di naktumula dengdenggan. Agbambanugak laeng asao-asao. Iso abay-bayan kan iti kayat mo nga aramidan. Maturog na araw din, bakit? Kahit kundi maturog. Ijay ka sofa maturog. Nay, sabay nga bakit? Makadlawa ka. Di nakmatan kaya't akaid na. Ha? Ano? Pudno, jayak di na magachismes, ha? Anya at chismis? Nga da ka no kasininarak mo. Ka, mamati ka man. Kasano akayat ka akaidaan, kat kanayon ka nga agat arak? Masangom ti aginom, ngem di mo pa'y masango ti agdigos. Alalala, ustun. Tapnawanan ti adoso. Jaya kun supa, amaturag. Pare, agsukat ka, tadda pa pananta. Tunak nga agmulak pa'y kuma, pare. Sa taginom. Nubigat kan nga agmula. Sayang mat, no saan ta amapan itinangawis kanyak nga amamok. Libre ti arak kan pulutan. Birthday, ti balikbayan nga amamok. Ayos. Alang nga Ruden. Inton bigata ko nga agmula.
Ika nga rudan agsukatan na. Urahin ka dito, Sige pare. Angim, sa dino nga minday ta papananta. Di talaang kabangibang abaryo. Sige nga rod pare. Tagpakada akpay kini bakit ko. Bakit? Sana ngagmula ita Hintun bigatan ti panagmulak. Apay man. At papanan mi kini kumpare ka Joseph. Sa dino. Di ta kabangibang abaryo. Ang mga numarabyan kami sumangpay. Kasta ka di. Agad ala. Aramidom takay kayat mo, Maki. Uy, dalaga na singpot ni bakit ko Kasta ti kahit kong asawa. Man nakaawat, sana sumanao. Ala, mapan ka nga rudan. Ang mga nuur-urayan na kan ni kumparem. Kababain mo't no pag-urayam itinabayan. Tatang, saan ngayon may dito iti asawa? Nay, saan mate? Apay aya? Awan nga ro na sangpot kay balay. Kunak no may dito balay Saan ngayon imay dito sige nga ro biro kak ti asawa tatang. Nabartek kan. Agawid kan ta urayam ije balayaw. Amang ano agawid mo't lang iton madamdama. Sige nga ro tatang. Agawid akon. Apay anak ka umay ka, Maki. Saan lang ay may dito'y balayo ni Lilian? Saan mo't? Apay aya? Awan nga ro dito'y balay. Amang ano nakitarayon iti kasininarak na? Ay, sumadang ka man, Santa. Noan na sa ngay bagam, kamamtangiwat mo Tama nga nung masipat ka na Ne, si Kati may nagdamag? Itatasong-batan ka? Si Kapay ti makaungat. Kasano ka ti pilpilit mo nga da kasininarak ni bakit ko? Ita, ibaga man na nakitaray. Kat ko namot ngamin nga awanan iti balayaw. Well, nawan ni Jai. Nga mo sumangpat to Ikatagawid ka nga rodon at aurayo masumangpot. Tako namot asumangpot to. Anya ngay pare, nagawid ni bakat mo. Saan pa yung harot pare? Nagpatnag asan na nagawid? Ay, saan ka kumamakmaklat pare? Aday bagak. Anya day ta? Adda na damag ko. Nakita da kanon ni bagat mo. Nakita ray kanon iti lalaki akasin sinarak na. Anya? Sana po doon day ta pare. Sumangpad tumot lang ni bakit ko. Uray po utom ti kunak. Imposible adinak sangputan ti asawak. Ay kat, isuwa pare. No kasta tip amatim. Napay nga inanahang. Talon nga daw. Gamsaan pa'y langan nagsubli ti asawak. Saan ka de nga adda nakaibaga? Ken nakakita nakitarayan ni Lilian. Sana ka mamati nanang. Ay, day tangamin kat. Ibagbaga da iden nga adda kasininarak na. Angam ko nang pailang asaan ka mamatay. Anya ngay ita. Saan kami matanagapa nanang? Nagmayat matipan nakisarita na kanyak. Wen Angam nauman iti minalem apanagin inom mo. Nauman amang bagbagaken ka, anak ko. Basta nanang. Urayot ti asawak. Patsik nga agsubli. Intaginom pare. Sana ka sumurot pare. Si Kalatan. Ne, kapay ngay. Ang mga nuagawid ti asawak pare. Kat awa na ka masangpatan na. Aging ka kadiita pare. Mangnamnama ka sang patan na kapay. Uwan pare. Padas mapansapulan ka dagiti kabagyan na Awan ti kakabagyan na dito'y pare. Taga Visayas ni Lilian. Nasuruan lang nga agilo ko. Tanabayag kat nga ron dito'y lugar tayo. No kasta. Amangan mat no nagawid ije lugar da. Dayta tijak amo, pare. Aging ga ita, saan pa yasimang pati asawak, Mr. Lonely? Uray adda mang ibagbaga anak itaray, sa anak lata mamati, kat urayak lata ti panagsublina. To'y pagayam mo, Maki. Agyaman nagpagayam Maki iti daytoy apakasaritaam. Ala,
Ituloy mo lata ti agbaliw. Isardeng mo ti panaginom mo iti arak. Anyang iti amom, numaamuan na ang nagbalbaliw ka, kat subyan na ka ti asawam. Isardeng mon, tinalabas a panagin inom mo iti arak, ta para matlaeng dayta, iti pagsaya atam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Maki, at taga Sinait, Ilocos Sur. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.